Inka tuminahtintsani bilawra ya kumembirin siya kanaming surum ganalon FM na kuhlaganisa ko ng isala station surko ko kuning salor la Gauteng in Mpumalanga no was Limpopo na win kumag audio streaming yam ganalon fm.co.za ni kalanga pet Mathebula na ko Africa wala wasungula andakalis Kalanga Pet Mathebula eka Africa wabula 12 to 2 musumbuluku kuyafika rabuntlanu ilanga ko ming sarom kanalon FM ifikila ikutuming sarome tikwit maka timakata tiko mane timakata tiko natin maka ming sarom kanalon FM ng Africa wala ka sila wana tik sukala studio 2A hlekan lo kwala nga ing sala urko hlekan lo ha Kansas nene loko uhlawle stage ekan hlekan lo information ming sarome ku kontra yuko awara yambiri tato timaka leti tinga ko vanhu va tirha va heta n'hweti timbirhi va nga holi loko vutisa va ku haveri CFO a nga ri kona swi ku yini swi ku tluka swi ku chakala eka hina va ka hina no ku na swin'wana swi fambi kahle ku na swin'wana a swi fambi kahle hi ndlela leyi sweswiwani vana va dyondza titlilasini va tele va manyanini swinene eswikolweni kambe va kha va manyanisa xisoswoleswo ku tlha ku va na xiphiqo xa ku hetelela ku va na mhaka yaleyo ya ku vadyondzisi na vo va kayivela i swin'wana swa swiphiqo leswi swi nga koho 0860002543 loko va kayivela hikokwalaho ku nga thoriwi van'wana va tatisa tinhlayonhlayo a va kona a va le ku thoriweni xivangelo i yini ku hamala se swi vula ku tolo a kha hi vulavula hi timhaka ta ku tivanti ti tshovekile swi ku tluka swi ku maswera ku na swikolo swin'wana leswi va nga ta va ta hi byela kwala moyeni walowu va ku swi ta akiwa a Limpopo xikombiso na namuntlha na sweswi a swi akiwa sweswi na tshama kwala a ku va vulavula va ku hi yise mukontraktara a hisa mukontraktara exikolweni na namuntlha sweswi ni nga kwala a xi loko kuweni swikolo sweswinyana ku na lava va vulavula hi mapatu ni matsundzuka ku vulavula hi patu ra ka Hlomela Ndindani na patu ra ka veri yini kambe lera ku ta hi le ka va ro sungula laha ka Ndhambi ro suka laha ka Mageba hinkwawo ma se sungula a ma twali nga ri masungula vanhu va sungula va dyondza xikolo a hi ku tivikisela munghana un'wana ni rhumele hungu laha ku hayi mina ni suka xikolweni xo nge ve ri swakudya swi herile hayi kona va ka hina swi hela njhani swakudya swi hela njhani swakudya swi heli swi le ku tisiwini va tisa lava va nga nikiwa tikondaraka ma va mhaka kona a hi amukeleli mingisero loyi a ri wo sungula nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene nhlekani no mixeweta Khalanga papa ahe mi vulavula na Semale kusuka Rotterdam ahe mun'wanati ni kombela ku vulavula hi nhlokomhaka ya xikolo swa Rotterdam na vurhangeri bya Rotterdam a Rotterdam a ha ri na ti-high school timbirhi a ti hanyi ti-high school leti hi nga na tona a Rotterdam ti ri timbirhi a ta ha ri na vurhangeri ka ha ri hava ti-SGB leti ti nga na vutihlamuleri ehenhla ka tona ka ha ri hava va principal lava nga na vutihlamuleri ehenhla ka swona swikolo leswi swi pfarile a swi pfalangi swi le ku tirheni lexin'wana ku lo sala ku xipfala xa Rotterdam hi ku sweswiwani ku le ku hlengisweni ka vatswari mali yo xirhana so a ni swi tivi ku ri ne aka vatswari va Rotterdam hinkwavo lava va nga na vana a ti-primary a va swi voni ku vana va vona loko va pasa exikolweni loko va ya a ti-high school ka ha ri hava xikolo lexi va nga ta va yisaka ka xona nga jikajiki boti a mina siku hinkwaro hlamusela ni nghena ni makeni thwi kahle xiphiqo i yini a Rotterdam ku na Rotterdam secondary ku na Duvula Mahundzu swiphiqo i yini Rotterdam high school a ya ha ri na mali ku le ku hlengisweni ka vatswari mali ya xikolo ya ku ri ne ku fanekele ku xaviwa stationary Rotterdam high school Duvula Mahundzu xikolo a xi ngheni hi nkarhi hi mhaka principal ku na problem ya principal na mathicara kwalaya ve le ku kokelana ne so a mina lexi a ni lava xona loko ku ri a swi koteka mi hi hlanganisa na circuit manager hi vulavurini na yena circuit manager va bava va khalakasa hi swikolo ve ri swikolo swi right ene a va swi voni cause a hi maakatiko wa Rotterdam a hi va laha kusuhani a hi sunguriseni la ka ku kokelana loko mi ku va kokelana mbula yi ku lavuwe va rini deputy principal
bona va tsena deputy principal loyi va lava ku yena wa rixaka ra ka vona wa ka vona. So Rotterdam na SGB ku ka ku laviwa loyi ku laviwa ku yena loyi ku nga recommend-wa yena bona a va lavi yena principal. So mathicara hinkwavo va tshikini va n'wi tshikela sweswo. kasi i thoriwa njhani ai swa tiko lera ku suke hile i thoriwa njhani kasi i xandla xa nhloko ya xikolo a nga thoriwi hi kumbe i thoriwa ka ku ndlise ku yini loko va zemu ku va tena yena yi advertise-wini poso loko yi advertise-iwa yi applyiwa yi endliwa swilo hinkwaswo a ni SGB yi faneke yi recommende loyi lava ku yena principal va lava loyi va lava ku yena wa ka vona. no a swi koteki ku principal a va lavi a ni ku panel yo yi recommendaka panel yi recommendeni principal a va pfumeli va lava wa vona. kumbe hi principal swi nga endleka phela panel ya recommenda ivi HOD ya fika teka xiboho a ku hi swivangelo leswi na leswi na leswi ni thola loyi a va hi byeli swi vulaka va fanekele va hi vuyisela hi ri vaakatiko va Rotterdam. Mina mata ku no hetelela ni va na swin'wana mata hi sole ngopfu le ndhanyana loko hi hetelela hi kuma munhu wo fana na Mapengo va ku veri i na xikolo ne hi swona hi wo teka vana va hina va huhisa kasi vana va ta sala va huha kwala Rotterdam kwa. mara ni byeleni a hi tlheleleni ka yale ya ku kokelana loko a ni ngo ku na loko mi ya ka circuit manager nga mi pfuni mi ya ka district director nga mi pfuni swi le Mopani musi leswi swa n'wehe ani swi le Mopani mi ya ka district director nga mi pfuni mi ta ka a head office loko head office va nga mi pfuni ni themba ku swi nge tsandi ku za swi fika ka MEC mi ndlili sweswo hinkwaswo. Mina lexi ni nga fika ka xona ni fike ka circuit manager wo ntsurulela loko a vulavula a nga vulavuli ku fana na munhu loyi a titwaka ingaku i lava ku hi pfuna. Ni vula so loko a nga mi pfuni mahinda a ni na hi lotoriwa i le hansi ka van'wana. Ingaku swo hindza hi ta hindza loko vaakatiko hi ta va hi hlanganini vaakatiko va Rotterdam na lava va nga na vana a ti-primary hi kota ku hlangana hi vulavula hi swikolo leswi nga swona. se leyele Rotterdam mi ri va mali yi herile mi swi kuma ku sweswo mali ku mali yi hakeriwa hi kotara. Mali ya Rotterdam High School khalanga yi herini a ka ha ri na mali a Rotterdam High School. Ni vula ku mi swi kuma ku hi ku kotara yin'wana na yin'wana ku hakeriwa mali ya ti-norms and standard n'we mi swi kuma ku yi herile. Loko no mi nyika tifoni ta principal sweswi mi vulavula na vona va ta mi byela ku a ka ha ri na kumbe maakatiko un'wana na un'wana wa le tikweni ra Rotterdam i tiva ku ri Rotterdam i fanekele a ya na n'wana a khome 50 rand loko i ri hava 50 rand a wu laveka xikolweni. Sweswo swa ndleka na le ka swikolo leswi nga na mali ani vatswari va twanana lava va nga na vana exikolweni va twanana ku hina xikolo xa hina hi lava ku xi fambisisa leswi sweswo hi mihlolo buti swa ndleka kambe loko vana va ta na 50 rand hi mhaka ku exikolweni vatswari va twanane ku hi mhaka ku leyi ya ti-norms and phela mali ya ti-norms and standard leyi humaka ka mfumo yi tlhe yi langutana ku mina vana vangani se ya kuma mi ri na vana vantsongo ivi yi nga ringani swilaveko swa xikolo se vafambisi va xikolo na vatswari va twanana ku hi mhaka ku mali ya ti-norms and standard leyi tako yintsongo a hi ngeteleleni hi ku vatswari hi tiseleni 25 loko mi xikolo xi pfula ivi lava va tsandzekaka va vulavula na vufambisi bya xikolo ku twananiwa ku yisiwa ku yini mahlweni se a hi nhlolo ku va xikolo xi ku humesiwa mali i mhaka ku va ri na mintwanano tanihi vatswari va vana va xikolo se la a hi lava ku tiva kona i ku n'we mi swi tivisa ku yini ku mali leyi yi herile le ku ve mali yi yisiwa hi kotara hi xikolo. Va hi vitaneni va ta hi byela. Mina n'wana Rotterdam n'wena. Ni na vana Rotterdam. Okay se n'wina tanihi SGB kumbe n'wina tanihi vatswari a mi se tshama na nhlengeletano mi languta xikolo xa n'wina ku mi twanana ku mi langutanisa ku ti-50 rand leti ku ndleke yini loko ku fika ka 50 rand. A ka ha ri na stationary a ka ha ri na nchumu Rotterdam ku fanekele ni vula ku ta humesiwa 50 rand ku ndleke yini a mi vangi na nhlengeletano. Ku ve na nhlengeletano mara a ku twananiwanga aka nhlengeletano SGB na principal hi vona va karhi va hi fambisa and a va twani na vona va SGB voxe. No mato yaleyo ya xikolo yaleyo a ni ngheni ka yona leyi lava ku nghena ka yona hi leyi ya ku mi tiseriwa munhu loyi
mingi tani a yena a mi lave yena hikwalano hi lava ku nghena ku swa mafambiselo ya xikolo tshame ni swi vula ni ri ka nongonoko wun'wani kwala ka nongonoko waloku ni voyamela tlhelo loko swi ta ka timhaka ta ku fambisiwa ka xikolo hi ku vatswari ni twisisa ku hi vo va twananaku mi yini n'wina ka SGB a ni nchumu ka SGB no va mutswari ntsena xikolweni ya kumbexani loko mi ku ha ku twananiwanga kumbexani kha ku ala n'wina ku humesa 50 rand a mi fane mi humesa ti-50 rand nga n'wina mi nga na vana Rotterdam mina vangani n'hweti yin'wana yin'wana i faneke humesa 50 rand ni vula ku mi ri na vana vangani mi humesa hi n'wana kumbe mi humesa hi n'wana i humesa 50 rand loko ri na four swi vula ku humesa 200 rand okay no hayi ta ni n'wina ni pfuneni ku ni lavisa mufambisi wa SGB wa huvo ya vufambisi bya xikolo loko mo ni kumela yena ni nga tsaka ngopfu ni nga mi kumela principal ya SGB chairperson hi yo ni lava yeho ngopfu mara swi na mhaka principal va ta ni pfuna ku kuma hi mufambisi wa huvo ya vufambisi bya xikolo ni khensile buti wa mina hi khensile na vukosi bya swi tiva swilo leswi hinkwaswo swi humani ka swa vukosi tshikani swa vukosi eyi mi nga yi nghenisi ka swa vukosi swi tshikeni swa vukosi a hi lungiseni swa xikolo khomantani hi kuma nomboro ya n'wina ka ncindani hi ndlela yaleyo ncindani ni kombela mi ni tekela yale nomboro ku na un'wana hi twa ku yena i angula i khomiti hi timhaka nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene nhlekani papa Khalanga mpfukeni papa mina hi pfukila hina nchumu hi ngovo hayi a hi tluli van'wana akenzi department as a whole ingaku hina ntshala leyi nga ka hi nga swi koti ku va hi hatla hi kuma xitshunxo sweswiwani department as a whole mi vula yila ni vana a ni kongome ka timhaka ta xikolo ani okay ka timhaka ta xikolo a ni na yona yi wela under department so a xikolweni leswiwani papa Khalanga leswi nga ku sungule ku ni karhateni swinene sweswi accountability ni vona yi nga ri kona ka minkarhi liya ya khale loko ho languta khale leyi sukaka kona a ku ri na goal ya ku ri lava va dyondzaka ehansi ka murhi loko wa nyoka a va yi xikolweni kumbe vhiki rero hinkwaro va chava ku ta ku nga tlhe ku wa nyoka ka murhi lowu va dyondzelaka ka wona ivi swi improve wa ku va na swikolo swa kahle sweswiwani goal leyi a va ri na yona a va ri na goal ku fanekele ku akiwa swikolo swi va kahle va swi maintaina kahle hi mhaka ya ku ri a ku ri na vakamberi lava a va famba swikolo to swikolo va karhi va languta ku swilo swa ha tshamisekile ene loko ri vita ku ri ku na xikolo xo karhi xi lava ku development yo karhi a swi hatla swi endliwa mara namuntlha loko ni langutile ingaku ho va na vanhu lava va nge vona va la ku vona swilo leswi swi nga akiwa hinkwaswo swi collapse swi wetetela swi nga havi ka ndlela ya kahle chavisa loko muku vanhu va lava ku vona ku swilo swi collapse mi fika njhani kwala ni fika aka mhaka ya ku ri papa Khalanga swi tika ngopfu ku ri namuntlha ni te tani ni nyikiwe position yo karhi ku ri ni fanekele ni languta ku ta ku timhaka ta xikolo ti famba kahle ku ri vana va kota ku va vana na ndhawu ya kahle va kota ku pasa loko n'wana o va na ntlimbo wo karhi a xikolweni swi nga n'wi tikela ku ta ku a pasa hikuva wa swi tiva ku na ti-challenges leti ti nga kona se loko ku nga ri na vanhu lava va landzelelaka vanhu lava va onaku mintirho va swi tiva ku ta ku hambi ho endla swilo swa wrong a hi nge yisiwi ka ndhawu yo karhi laha hi nga ta fika hi tshamisiwa ehansi hi vulavula ivi se va kota ku va va correcta se loko ni vulavula hi timhaka ta vukamberi lebyi a byi ri kona khale loko a ni nga swi tivi ku sweswi swa ha ri kona sweswo na hi ku ya se a ku ri na mhaka leyi ku ta ku loko mukamberi o ta a fika xikolweni xo karhi a ni tiva ku ri vanhu vo karhi va hela va disqualify-iwa kumbexani va chichiwa ka switulu swo karhi ku nghena vanhu lava nga capable sweswiwani ho va na vanhu lava vo ka va nga ri ku na mhaka ku ri ku yiwa a kwini hi vutomi bya vana va hina lava va nge le xikolweni hikuva loko vuako bya hina byi nga tshamisekangi for instance loko va ku titimela hi huma ka ndhawu yo titimela sweswiwani mafasitele ya fayekile minyango a yi kona mi report ivi va ku mali a yi kona ivi loko se ku ya fika ku ta ku se va fanekele va hlanganisa timali va ti tlherisela ndzhaku ku na timiliyoni leti va ti tlherisaka to ka ti nga tirhangi nchumu mi ti vutisa ku ta ku ti tlhela njhani ti nga tirhelangi vaakatiko na hi ku a xikolweni ni no twisisa ku ta ku xikolo a ku fanele ku ri first priority ya n'wana na n'wana loyi a nga kona and a swi fanekele swi n'wi vava ku ri
why hi nga ri na swilo leswi swi khomekaka swa aka swikolo swa vo hina. So yona mhaka leyi ni wa rixaka ku tlula na mpimo ku engaku na vona va lava hi nga va themba ku ta ku va ta va defendelana ka swilo swa wrong. Ku hava munhu la a nge okay swin'wana swi wrong mata loko a va na vanhu lava va nga femi va ku loko munhu a nga endlangi ntirho wa yena a fambi i tiyisi sweswo hi swo ngopfu mina na n'wina hikwalano hi swin'we loko munhu a nga tirhi ntirho wa yena a hlongoriwi hi ku a nga le ku hi vuyeriseni a hi le ku vuyeni matambili ya mina yi vave ngopfu the 2 weeks a ni ri kun'wana va ri le kwala a Sawutini swo fana sweswiya loko mi hindza ku ya kwala ka n'waxikhuwani meyara va ni byela ku ri ku pase vana va 5 exikolweni ve le ku vitaneni ka vanhu ku ta ku a va yi va vona problem leyi nga kona exikolweni. So loko mi vulavula mhaka leyi namuntlha ni twe mi ni toucha ngopfu ku ri why swi fanekele swo sungula ka hina vaakatiko xo sungula ku ri okay loko ku ri ku hina department ya tsandeka Botpet a hi veni na ntiyiso loko ku ri ku ya tsandeka department a hi endleni agreement as vanhu va tiko ku ri okay hina a hi lavi ku xikolo xa hi xi collapse a hi humeseni ti-5 rand hi aka minyango and then from there hi nga teka ni ti nikisana ti-resolution ta hina loko hi hetile hi ku department mi tsandzekile ku lunghisa xikolo xa hina hi ti lunghiserile hi kombela department yi a va koloti tiko a hi twananeni na hosi ku sungula hi endlela vumundzuku bya vana va hina hi nga vi reluctant hi ku department a hi lavi ku endla nchumu because hi ku na anakeni na khale a ku ri hina hi aka swikolo anyway a hi ta akela hina tanihi miganga hi endla swikolo swa hina loko mfumo wa xihlawuhlawu wa ha ala ku hi akela i ntiyiso lowukulukumba ngopfu se a ni kumbexani hina a hi humeni ka mindset ya ku ri government yi ta hi tirhela ve le ku tsandzekeni va nyikiwe mali va ha ri ku xurheni loko va nge se xurha va nge swi koti ma vona loko mu ya matlhelelo ya hala kaya ku na matlhelelo ya hala kaya hi ku matlhelelo ya hala kaya hi wa ma vona va hala a 3 rand vels ani loko munhu o va a pele andzeni a ri le ndzeni le ka 3 rand vels liya ku va mi n'wi tsavula la ndzeni a humela hala handle swi tika ngopfu hi nga teki vana va hina hi va chela la ndzeni va nge humi hikuva ta va mabengwenwe yo tlula na mpimo hi ta va na ti-criminal to tlula mpimo a hi yimeni sweswiwani hi va na ku ri xikolo xa hina loko department yi nga swi koti ku nikisana na hina a hi hlengeni hi va na mandate yo karhi hi tsala eviseni hi yisa ka la yi nga ta yisa kona hi nga ta pfuneka ku ri hina hi la ku ta akela department a yi teki ownership sweswiwani yi ta hi hakela hi nkarhi wolowo yi nga ta hi hakela mara vana va hina va va ri safe hi vulavula hi safety ntsena ya vana sweswiwani hi nga ha languti ku ri vamani va ta endla papa ni helela hi nkarhi papa ni khenseli swinene nkarhi wun'we leswi va ta ku na swo umunyiseri hi mhaka ya leyi hi vulavula hi yo ya ku yo mhaka mitweni loko nkulukumba loyi a nghenini ku hayi mina swa va 50 rand hi leswi tani hi vatswari hi fanele ku hi byela vutihlamuleri bya ku hi nga twi loko va ku dyondzo leyi mahala van'wa tipolitiki va vula namuntlha va ku Zuma nga tiphini jikijiki va ku Zuma o zondiwa i munhu wun'we se ma swi vona ku loko ma ha tshemba vanhu va vo tani mi tshika ku langutelela vumundzuku bya vana va n'wina mi va mi kha mi ya kwihi kambe hambi swi ri tala hi tweni ku mahungu ya misava ya ora ya n'we ya ta va yimisekweni a hakeleni Nkosinath Chauke ya Nkosinath kulukumba John Steenhuisen ku nga holobye wa timhaka ta vurimi Afrika-Dzonga ku hehliwa ku vanhu lava nga va thola tanihi the chief of staff na media liaison officer xikolo xa vona xi dine ka grade 12 standard 10 i ncini xi nga n'wi endla ku munhu a va chief of staff i hola mali muni a hi ku tlula i hola mali na tshemba ya hundza million se loko ku ri ya hundza million na standard 10 xa yena lava nga le ku dyondzeni xikolo va dyondza siku yini swi vula ku cater deployment se loko ku ri ku cater deployment a hi yona yaleyo va lwa na yona nkama lwa hi yo mhaka hi ku loko mo lava ku ta va teka hi mpelampela mi va tshemba swa ku tshembela makumu va nga tipolitiki hi n'we mi nga ta sala mi rile a mi swi kota n'we tanihi vana va xikolo ku va tanihi vatswari ku va mi ti akela swikolo swa n'wena kumbe n'we va sweswi mi nga kulela kwahala mi nga swi tivi kambe lava nga va khale a va swi kota sweswolo va ti akela swikolo swa vona va byala vutihlamuleri that's why mi ni twa ni vilela minkarhi ya ku tala loko munhu a nghena moyeni a vilerisa hi ku a xikolweni vete a ti na typek na vilela ku i mutswari wa njhani vo ze yi nga nghena moyeni ku haleni veri vana va hina va fanele va ta na ti-typek n'wana wa wena i nyoka kasi i nga ta ku hayi wo titswalela swihinda
a nga fanele tinyungubyisa ku na mina na hoxa xandla ka ku n'wana wa mina a kota ku dyondza mara ta bela riqingho ka munghana lonene mali yaleyi nga yi tirhisa ku khoma ncindani va ha ku khomani kwalaho a wu ta va nga yi tirhisangi ku xava typek yaleyi yisela n'wana wa xikolo n'wana wa wena se loko swi fika laha loko swi fika laha na voyamela tlhelo loko ka dyondzo ya vana va hina se loko ho la ku xisiwa swi nga antswa va hi xisa va ta hi akela tiyindlu va ku va ta hi nyika mati mangati mara loko va ze va ku xisana hi swa dyondzo a wu fanele kwala ka dyondzo ku va ko i tiyisa ku miehleketo ku no mina n'wana wa mina hambi mfumo wa swi lava hamba wu swi lavi n'wana wa mina i fanele a dyondza loko na ha ri kwala ka dyondzo ro hetsela un'wana muyingiseri ni rhumele hungula a ku khalangu leswi vuriwaka hi muyingiserelo wa le Rotterdam swi nga va swi ri ntiyisi hi ku na haleni hambi mo vutisa sweswi vutisani ku nhloko ya xikolo a Matimu na Margaret Shiluvana i mani le Mopani West ti hakeri mitsi se mina hawu ti hakeri mitsi yini va ku ti hakeri mitsi ve le ku tholeni vanhu lava nga ringanelangiki ku va nga hetelela vafambisi va swikolo a ni tivi ku hi fike njhani ka xiyimo xexo kambe a hi amukeleni lava va tirhanaka na swona ni tshemba ku na tinhloko ta vosi ta panda hi ku tshama kha va vulavula hi mhaka yin'we hi ndlela leyo hi amukela dokodela Mgwena Maluleke lava hi bulaka na vona ku nga matsalani general wa the South African Democratic Teachers Union SAT2 a hi bule na vona nhlekani lowu Mgwena nhlekani nhlekani khalanga hi xaweta na vayingiseri khensa na nkarhi wa n'wina a ni kha ni ti vutisa ku misisi ya dokodela yi ngo ya yi basa hi katsongo ku nga ku ri yini xiphiqo se ni kuma ku hayi mani xiphiqo mi pandza nhloko la ka timhaka ta muthori wa n'wina la ka ku huma xiviko ha khale xiku kwala ka va 2030 ku ta ku ri na nkayivelo wa vadyondzisi ivi loko ku huma xiviko xexolexo ku nga ri khale ku huma xiviko sweswi a Western Cape va ku mali leyi mfumo yi nyikaka yitsongo se van'wana va vadyondzisi haxawa a hi nge he vi na vona ivi ni languta titlasi leti mi tirhelaka ka tona ni kuma ku mi le ku dyondziseni van'wana mi tsandzeka no famba ndzeni ka tikamara to dyondzisela ka tona hikuva vana va manyanini mi vona yini tanihi SATU loko swi ta ka timhaka ta vadyondzisi na hi ndlela leyi ndzawulo yi swi langutaka ha kona ngopfungopfu loko hi kha hi tlhelela ka rito leri mi ri rhandzaka ngopfu tanihi hi van'wa ti-union ra teacher learner ratio a hi khenseni xivutiso xexo ku leswi hi swi vonaka tanihi nhlangano i mhaka ya swilo leswi va swi vitaka austerity measures leti ti nga a global phenomenon masiku lamawani laha mfumo u nga ta tsema timali aka ti-social expenditure ku fana na swilo swa dyondzo na swa rihanyo so loko va karhi va tsematsema timali teto va hunguta swi endla leswaku swi engeta the classroom size ratio yi va leyikulu hi mhaka ku a ka ha thwariwi matichere ya ti-substitute so leswi swi hlayisela ku ri loko tichere a vabya for 20 days or 15 days a ka ha ri na tichere lowun'wanyana va nga ta n'wi thwala leswaku a kota ku dyondzisa vana valavo va ta teka vana lavawani va va splita van'wani va ya ka class A van'wani va ya ka class C leswaku ke ku ngeteriwa workload aka tichere loyi va n'wi nyikaka vana valavo sweswo ke swi endla leswaku u kuma u manyanile tanihi tichere u nga koti ku famba and u nga koti ku endla ku ri u attenda vana valavo aka individual attention leyi lavekaka ngopfu eka swilo swa dyondzo so hi leswi hi swi vonaka tanihi matichere leswaku swi vanga stress na depression ya ku voneni ku nga ri khale matichere va admitiwa hi mhaka ya depression and hi swin'wanyana leswi swi nga ta va swi endleka ku ri swi nyanyisa xiyimo hi mhaka ku loko va admite tichere xibedhlele hi mhaka ya depression a nga na substitute leswi swi vulaka ku ri vana valava a va dyondzisaka va ta va splita futhi so u ta va split on top of split another split ni le ku languteni la n'wana tiko loko se xiyimo xi te tani mi vona yini n'we ndzawulo yo ku tala ku tirhisiwa xivulwa hava xa xinghezi va ku political will kahle i political will kumbe ku hava macheleni la tikweni leri ra ku hi nga antswisa xiyimo lexiwani ku hava macheleni mara loko macheleni ku karhi hi na ntsena mhaka a ku na macheleni ya ku ringana lexi hi nga xi vulavulaka i ku va a ku na ku tiyimisela politically leswaku va teka swilo swa dyondzo tanihi mbeketelo ku nga ri an expenditure
that political will yi fanerile ku va yi va kona leswaku va tiva leswaku u nge engeteli the deputy ministers na cabinet u karhi u langutisane na shortfall ya mali ku mali a yi kona leswo a va karhi va swi tiva ku loko va swi endla swi ta va na switandzhaku swo ka swi nga hlamuseki eka vaakatiko hi mhaka va dyondzo muakatiko un'wana na un'wana u lava leswaku vana va yena va dyondzisiwa va kota ku hluvuka na vona va kota ku humela phambili so hi swona leswi hi swi vonaka leswaku budget yi constrained mara i spending ya budget yaleyo ku ri va yi spenda njhani a va yi spendi hi ku ya hi swilaveko leswi nga kona leswi loko ri swa nkoka swa ku fana na dyondzo ya vana so hi lexi hi nga xi langutisa tanihi nhlangano leswaku ku na biasness ya ku aka vona ti-politician loko mali yi nga ri kona aka vona yi va kona all the time hina hi fanele hi boha phanti hi nwa mati hi nga ri na xinkwa dokotela loko ni kha ni endla vulavisisi bya ku mayelana na nongonoko lowu ni languta tinhlayohlayo loko ni kha ni ti languta ni ti pimanisa na malembe ti ni nyika grafu yin'wani ya parabola timhaka ta dyondzo a ti kha ti loko hi sungula hi 1994 a ti kha ti tlakuka na timhaka ta switirhisiwa swi tlakuka swikolo swi kha swi tala ivi swi fika kun'wana swi yima se swi tlhelela ndzhaku se ku na un'wana a nga ndangi ku ntirho wa yena kumbe ku na swin'wana swi nga fambangi kahle hikuva loko ku ve namuntlha hi vulavula hi mali yi vangiwa hi yini yi vangiwa hi ku hi le ka ikhonomi ya hina yi le ku kuleni yi le ka tandza khoma yini kumbe 1% GDP hi xikombiso hi lembe ku ve na minkarhi leyi ikhonomi ya hina yi kha yi famba va 5-6 sweswo swa ku taniya se i nga ti vutisa xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini yi nga ha fambi hi 5 ikhonomi leyi a yi famba hi 5 nkama luwa hikokwalaho ka yini timhaka ta dyondzo ti nga maintainiwangi ti ri kwele henhla ti kha ti vuyela hansi hi ku leswi swa ku dyondzela misinyeni se swa kha swa vuya futhi leswi a hi ku hi hambana na swona hikunene khalanga hi ku hambana na swona na hina hi tsakise ku tiko ra hina a ri rin'wanyana ra matiko lama a va budget ya vona a yi ri 6% ya gross domestic product leyi yi ri 20% ya expenditure hinkwayo ya budget ya mfumo a swi hi tsakisa leswo hi tlhela hi vona va ongetela timali ta NSFAS leswaku vadyondzi va hina lava nga le ka higher education na vona va kota ku ri va kuma dyondzo yaleyo ku ri va basisa vumundzuku bya vona ntsena since 2008 hi langutise leswaku budget ikhonomi ya hina a yi nga ha kuli ntsena mara mali ya dyondzo a yi karhi yi ongeteriwa but sweswiwani hi langutise leswaku ku na swiphiqo swo tala leswi swi endlaka ku mali yi nga ha ongeteriwi eka dyondzo hi mhaka ya ku va lexi ni nga xi vulavula ku ti langutise bona ti-politician va ongetele ngopfu the number of deputy ministers and mi hleketa leswaku deputy ministers u na administration ya yena minister na yena u na administration ya yena leswi swi vulaka leswaku spending ya hina a tikweni ra South Africa a yi langutisanga swilaveko leswi nga kona swa dyondzo so hi xin'wana lexi hi fanele xi langutisa leswaku vayimeri va hina a va teki swilo swa dyondzo tanihi swilo leswi nga nkoka swinene na vaakatiko va hina na vona va fanele va hi seketela leswaku austerity measures yi nga vi kona eka swilo swa dyondzo loko hi 2020 loko mo khumbula ku ve na ku khachiwa ngopfu nene ka timali aka education hi mhaka ya COVID leswaku ti-province hinkwato ka tona ti vuye ti luza mali yo tala swinene manje va ha swi endla futhi mhaka ya ku va langutise austerity measures leti va ti endlaka va ti-imposeraku hi vo IMF na swin'wanyana so vona leswi va fanele va xi endla i mhaka ya ku va fanele va swi tiva leswaku loko va karhi va tsematsema timali letiwani aka dyondzo leswi swiphiqo leswi hi nga na swona swa health la tikweni swa ti-crimes hinkwaswo leswiwani i swiphiqo leswi hina hi ehleketaka ku ri ku vana va kume dyondzo va kota ku ti tirhela va kota ku tiyimela swi nga heleleta loko ri hi swi ololoxile mara loko hi nga ha dyondzisi vana va hina hi ta tikuma hi karhi hi spenda mali eka ti-grants na swin'wanyana leswi hi nga fanelanga hi spenda mali aka swona ni tsaka hi ku mi vulavula hi timhaka ta ku ku na leswi va imposeriwaka swona hi ti-IMF ku vulavuriwa hi timhaka ta ku administration ya hina yi balunini yikulu kambe ongeti lava va hi fambisaka a va swi voni ku la yi nga kula ko hi kwihi a yi kulangi ka vadyondzisi a yi kulangi ka tinese a yi kulangi ka vanhu lava hi pfunaka home affairs na yinini a yi kona la public service yi nga baluni kona public service yi baluni kwele henhla kwele ka voho
baku i minister ina muvulavuleri hikuva ni ye minister ya noma ivi kusuka kona ku tlhela ndawulo yi tlhe yi va na muvulavuleri njona kunene hi swo sweswo leswi hi swi vulaka sweswo political administration ya hina a yi fambisani na leswi tiko ri swi lavaka swinene i ku va ku tikhatlisa na ku va va ti hanyela kahle vona va nga vi na minomo va na minomo mimbirhi un'wana va na minomo minharhu va tlhela va ku ti-political advisors va ku kona kwalaya va tala kona kwalaya va va vanharhu kumbe va va 17 and va tlhela va ku leswiwani swa ti-agents swa vona leswi va ti-outsource va ku i ti-technical advisors va twala na vona mara a ku fanele ku thwariwa thichara leswaku a substitute un'wanyana a ku fanele ku thwariwa assistant teacher leswaku a pfuna vana hi homework hi tiva leswaku la a investa hi mhaka ya vumundzuku bya tiko ra hina so manje hi swona leswi swi kotanaka na swona tanihi vadyondzisi leswaku se hi na pressure leyikulu ngopfu swinenenene hi tsandzeka na ku va hi va na ti-security exikolweni xa hina mara swi karhi swi vonaka leswaku mathichera na vana va hina va hlaseriwa hi ti-gangs leti nga kona ntsena mali loko ya ka vona swi fanerile loko yi fanele ya ka mathichera kumbe manese va ri leswiwani va ri tighten the belt va ri wa bandi ankaveni leswaku hi nga khomi hi ngati kambe hi mi tshemba njhani ku n'we swa mi vava tanihi satu swi leswiwani emugwena hi ku n'we tanihi satu ku sukusela kwele ka 1994 hi ka hi famba na n'wina mi kha mi ku hayi khalango hina tanihi satu hi ri a hi yeneni hala lava hi vo va ngeri ku hi fambiseni kahle la ku fika na namuntlha na sweswi hi n'we mi hisa se hi nga mi tshemba njhani ku swa mi vava leswi nge ri ku humeleleni ka dyondzo ya vana va hina tanihi satu swa hi vava hi mhaka ya ku va hi langutiserile leswaku na hamba hi nga ehletlaka hi ku hawa lava hi vona va fanele va hi rhangela mahlweni hi van'wani lava va nga kona lava ta va hi rhangela mahlweni lava va nga ta va a va ku va va na ku twela vusiwana evaneni va hina na leswi mi karhi mi swi vulavula leswaku a yi karhi yi increase budget hi mhaka ya ku va a hi vona leswaku va endla leswi swi nga fanela va increase budget ma sweswiwani swi cincile se swi cincile hi vona va te loko va cinca na vona va tlhela va lose loko va karhi va endla ti-austerity measures hi tona teto ti endla ku ri hi va na ti-government of national unity because vanhu a va ha ri na ntshembo ya ku ri swilo swi ta vuyela exitshameni and then vanhu va kota ku tirha va kuma help na tidyondzo ta vona ti kota ku antswisiwa so hi swona leswi nga kona hi mhaka ya ku ri political life yi tshama yi karhi ri tani u langutisa lowu u nga ta ku loko a ku hi relation a ni nga yi khomi a ni nga yi cinci leswaku mi tshama mi karhi mi ri na ti-rights ta n'wina u nge u ya hlawula munhu loyi a nga ta ku loko munhu suka ku khandziyelela a wa ha fanelanga u vulavula tanihi maluleke a ku sensani no right of speech or right of reply a wa ha ri na yona so hi swin'wana leswi nga swona mara hina tanihi nhlangano hi na campaign leyi nga yi launcha ya ku ri go public fund education leyi hi nga ta yi proposa eka congress ya hina hi September leswo hi nga ta na mapfhumba ya ku acta na ku va hi ya aka vaakatiko hi va na ti-action na ti-protest leti nga ta va kona hi protest against austerity measures leswaku mali ya swa dyondzo yi ongeteriwa a ni kha ni yingisela un'wana wa n'wehe nampundzu a kha a vulavula na nkulukumba Elvin Presley ka SAFM wa Satu Western Cape a ku va n'wi vutisa ku leswi mali yi tsemiwaka kusuka ka treasury n'wina mi lava ku tereka mi terekela Western Cape Department hi mhaka ya yini a ku no hi thoriwe hi Western Cape Department se hi yo yi fanele yi ivi mina loko ni tshamile a ni ri muyingiseri ni swi twa ku swilo leswiwani i swa tipolitiki hi ku a ni Western Cape i DA loko a ku nga ri swona swi vula ku a ku ta landziwa lambita mali budget yi tsemiwaka kona kumbe xana swifundza leswi swi fika swi nyikiwa mali ivi swi va swo swi hetelela swi ku namuntlha la a Limpopo hi ta va na vadyondzi va 10 ni pfuneni ke ni mi pfuna hi kunene loko mi tsundzuka kahle last year ku ve na march lowukulukumba swinene a KwaZulu-Natal hi mhaka ya ku tsematsemiwa ka timali leswi fanaka na swa Western Cape hi 2023 2022 ku ve na march almost closer na ti-exam loko mi khumbula premier ya KwaZulu-Natal
nkarhi walowo u vuyile a ya amukela memorandum walowo loko a zi no amukela memorandum walowo a va a ya aka treasury ku ri hi kombela mali hi nyikeni mali hi kota ku hakela so a swi fambisani na ku va hi xipolitiki aka lembe leriwani va ve na leswi hi swi vitaka ku ri i work to rule leswaku u ta endla ntsena ntirho u nga ya ka ti-workshop a u nga ya ka sports va helele kombele mali eka treasury leswaku u ta ku tshwariwa tichere ya tisa na ku va ku hakeriwa vanhu lava va actaka ti-position leti nga promotional post sweswo swi endleka aka province na province a North West last year nakona ku heleka ku ve na demonstration leyi a yi ri ticket aka ti-district offices leswaku va fanele va hakela liche vanhu va grade R masibona se swi vula ku loko ntwa ku lowu hi a Limpopo loko ntwa ku lowu hi a Limpopo xikombiso swi vula ku hayi vele Limpopo tinhlanhla ta vele ku tinhlanhla loko ntwa ku lowu hi Mpumalanga sweswo hi swona sweswo swa ku ri MEC na vanhu va yena va kote ku ri va rixafula swin'wanyani and reallocate mali yaleyo leswaku hi kota ku vuyela eswikolweni tanihi KwaZulu-Natal hi helile hi teka mali from other resources va yisa eswikolweni leswaku swikolo swi kota ku qhubeka swi ya aphambeleni from ku dyondzisa vana va vona hi ta huma ka xiyimo lexi loko hi kha hi hetisela na loko mi kha mi languta swa ti-NDP goal ya 2030 hi ta lunga loko mi langutile loko hi hetisela tanihi SATU dokodela khalanga lexi kulukumba lexi hi fanele hi xi endla tanihi vaakatiko a hi seketeleni swikolo swa hina leswaku hi cinca curriculum vana va hina va va na skills hi mhaka ku va imbeketelo investment ya long term leyi nga hi langutisa hina leswaku loko hi nga lunghisi swa skills swa hina la tikweni a hi nga aki economy leyi nga ta kota ku endla mitirho and then yi tlhela yi endla leswaku swilo swa rihanyo swa dyondzo na hinkwaswo ka swona swi kuma mali leyi nga fanela swin'wanyana leswi hi fanele swi cinca i mhaka ya ku va ku ri leswiwani swi cinca ku fanele ku ri mali leyi yaka ka political administration a yi vuyisiwi ya aka ti-services leti na n'wina mi nga ta vona ku ri leti ta hi khumba loko ni ya a home affairs a na ha tshami 3 hours no swi leswi swi lavaka na xikuma so swi fanele swi cinciwa so public fund education i campaign leyi nga ta endla leswaku vaakatiko va hi seketela hikuva va ta va vona ku ri a hi ri leswi hina ntsena hi ri la hinkwavo atikweni leswaku ti-services ti fanele ti va kona Mokwena dokodela a ni ku ni hetini ma swi tiva mara loko mo ku a hi languteni timhaka ta curriculum mi la ku mi vutisa xivutiso lexi mina ni dyondzini curriculum ya liya ya report 550 se loko ni dyondza curriculum leya report 550 a endla ti-table maths a endla minkombe a endla tifeto leti sweswi ti ngo xavisiwa hi vanhu vo huma Zimbabwe na minkombe na yini hinkwaswo i swin'wana swa swikili leswi a hi dyondzisiwa swo ti-table maths a hi luka hinkwaswo leswi ivi n'wina mi kuma matimba hi 1994 swi nga ha vi kona mi cinca report 550 sweswi mi la ku tlhelela ka yona himpela loko swilo swi cinca swi tshama swi ri tani tshama swi ri tani loko swilo swi cinca khalanga ni mi twile dokodela khensini nkarhi wa wena khensini khalanga iko lava hi bula na vona i matsalani general wa the South African Democratic Teachers Union SAT2 bona a ku ri nkulukumba kumbe dokodela Mugwena Maluleke a hi bula na vona nhlekani lowu kha hi languteka timhaka leti ta vadyondzisi ni tsakise hi loko va ku tanihi vaaki a hi byarini vutihlamuleri bya ku rhandza swikolo swa hina a ni lo tshama kaya ku hela ka vhiki se loko ni kha ni vona la ka television va kha va kombisa ku swikolo ku le ku yiviweni swikolweni so mina hoyi futhi a ni vutisa a ni vutisa ni ku ka xi wa xikolo swi fanele swi va na ti-butler proof na yini hinkwaswo va ku ya ka yiviwa ku yiviwa ti-laptop ku yiviwa ti-tablet letiya ti nyikiwaka vana va xikolo ku yiviwa swakudya leswi swi va ku swi yisiwini se swi vula ku hi xirhandzu swikolo swa hina se xivutiso ku swikolo kasa hi swa vana va hina hi yo mhaka hi ri ka tihuvo ta vufambisi bya xikolo se swi vula ku swin'wana swilo leswi nga laha xikolweni swa tikirero swa muganga wolowo se loko mi tlhela mi swi yiva mi va mi kha mi swi yivela ku swi ta ya kwihi a hi sweswiya swa maendlelo ya khale ya ku i kuma ku wa swi tiva ku kaya loko swekiwe nyama a yi tali ku va ya wena we va ta ku komba le ka mukhusu na miroho se e yiva loko kuma yi phamini kasi siku rero a va nyikele a va phamele wena
hayi kuti mixer wami 0860 002 543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 ku na un'wana a nga ni fonela la a ku ekhala nga ni kombe ehlewanyana ka mhaka ya leyi mi vulavulaka yona ni ri moyeni ivi ni vhele n'wi byela ku ta ncini nga ha pfuki na siku na ringi nga ha pfuki ni fonerile loko ni fona ni ri moyeni vula hi ku ni le ntirhweni phela ni thewukerile loko a ni nga yi vekanga a ni lo rivala ku yi veka ka silent ivi mhani Rose Chabalala va yi twa yi ku brrr a moyeni a ni fambini hi mhaka ya ku munhu i lava ku ni hlevela swilo nghenani kwala moyeni hi le ka 0860 002 543 hi swona swi ta hi pfuna sweswo hi vulavula laha mi nga vulavuli fonini ya mehe a fonini ya mina ni vulavula na vayingiseri lava ni fonelaka hi xikarhi ka 10 na 11 hi ti bulela va ni byela sweswi va lavaka ni va pfuna hi swona hayi lani ay motiva mara hayi amukeleni n'wana miyingiseri loyi ni hlekani hayi ndhawini papa mpfukile hi pfukile papa mina hi ngovo hayi futhi wena timbala mapfuni xilo xikulu mi nga xi voni mani kambe hambiswiritano yana ni mahlweni ni kombela ina ku nghena ka leyi ya xikolo nkulukumba Khalanga papa khensa swinene yana ni mahlweni ni twe muyingiseli loyi a nga vulavula wala xikolweni xexi xin'wana a nge te nhloko ya xikolo u tise vanhu va yena exikolweni poso ya CS1 ya vadyondzisi let me say a mere educator loko ni ku CS1 teacher wa nje loko va n'wi thola i thola hi SGB nhloko ya xikolo wo va kona laha ku va a yimela department but ku na interviews panel leyi nga kona ende loko va n'wi thola swi ya helela esekete nhloko ya xikolo a nga ngheni eka swona va SGB va recommenda va ku va teke mani hi mhaka ku vona ku ye a nga khoma position 1 but poso ya HOD na deputy na nhloko ya xikolo a tile mavokweni ya nhloko ya xikolo ku yena a nga ta va a yena a nga na matimba ya ku i lava mani kumbe i lava mani loko ku na ti-interviews i kumeka va ti endla va SGB va recommenda hi ndlela yeleyo after that a ti heleli sekete ti ya ehenhla eka district hi vona le va vonaka leswa kahle ku va teka mani hambi va SGB va teka Khalanga pet but ka district hi vo va vonaka leswa kahle ku va vona mani ni nge ni va ni vula leswi tiposo ta ku tala kumbe nkama lowu nga hundza vanhu va xisati a hi nga va tekeli nhlokweni so hi yo mhaka loko ko va na interview ku va na vavanuna va yi 5 lava nga endla interview na vavasati va yi 2 swi nga endleka a hi nawu swi nga endleka kuma ku hambi ko va wa xinuna khome number 1 but va teka wa number 2 wa xisati ku vavasati a hi va tekela ehansi se loko va lava va vulavula nyana hi sweswo leswo va ku nhloko ya xikolo i tise vanhu va yena swa endleka vo ka va nga swi twisisi ngopfu a hi SGB yi nga na matimba ka tiposo ta HOD na deputy na nhloko ya xikolo loko yi kumeka va yi tanga ku thola se a va yi langutiseka kahle mukumeke va mi hlamuseka kahle ku hawa va SGB va recommenda kunene but a hi vona va nga na final say ngopfungopfu eka tiposo letikulu na deputy eka tiposo letikulu letin'wana letitsongo leti nakona nhloko ya xikolo a nga na matimba to helela sekete so hi swilo leswi a nga ku kumeka ni hlamuseta swona nkulukumba Pet Khalanga papa mina ni mi khenseli swinene na khensa ku ya ku engeta amen a hi tweni n'wana miyingiseri hi twa ku mama yi twa hi yo mhaka ni ku swilo leswiwani swi laha vuxokoxokonyana bya kenta bya kenta a ni tivi a matimu swi fambise kwini se va ko nhloko ya xikolo kumbe ku endleka yini ne le Margaret Shiluvani hi le Mopani West kwalano ni pfune ni ku twisisa mhaka yale na yona ni kota ku twa ku swi swa ku timhaka ta tiposo ta hlupha timhaka ta tiposo ta hlupha va ka yini kambe ku timhaka leti kumbexana hi nga tlhela ku hi vulavula hi tona loko haya hi vuya mahungu na misava kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 Khalango n'wina nomboro ya n'wina mi hlaya hi rivilo ngopfu hi xihatla ngopfu a hi koti ku yi tsala mara nomboro ni yi hlayiwa ka minongonoko hinkwayo loko mi ni hatlisa swi lo khensani kumbexani ta va nonokile kumbe a yi kita nonoka
hinkwayo minongonoko ya hlayiwa nomboro leyi hayi mativa hayi ritsi mani nomboro ya leyi 065 744 3911 065 744 3911 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku va hi twa tlhelo ra n'we ra timhaka ya mahungu na misava na mani Nkosinathi Chauke ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi twiwe ku n'we mi khometi timhaka ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo 0860 002543 i nongoroko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ndlela yoleyo 0860 002543 swi ta kota ku va hi kota ku twa tlhelo rolero ku ya emahlweni hi ndlela leyo se loko hi vuya mahungu na misava hi ta hi tsale ya xikolo le ku fika laha ka awara ka hafu kumbile awara ya n'we se loko hi hetilile ya xikolo hi ko hi nga ta mi nyika nkarhi wa ku vulavula hi tin'wana timhaka ku sukusela le ka hafu kumbile awara ya 13 kambe sweswi loko hi vuya mahungu na misava hi hetisa mhaka ya leyiwani ya xikolo ivi loko se hi vuyile hi kota ku mi nyika nkarhi wa ku va mi ta na tlhelo rin'wana hi mhaka leyi mi va ku mi yi khomini hi ndlela yoleyo hi nongonoko wa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lawa mahungu ya misava na mani Nkosinathi Chauke nhlekani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Msumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kha ku haxela wena twi kusuka la studio 2A nhlekani lowu a hi ku timikiselo me we angula ku yini khomete timhaka hi le ku buleni timhaka leti ta xikolo lava ku ta twa kun'we mi ri yini mi xi rhandza ku fika ku xikolo xa n'we 0860 002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za @Afrika Munghana X handle hi kota ku twa tlhelo rolero ra timhaka hi ndlela yaleyo 0860 002543 na tshembisa na ri teka riqingho rero kambe ndaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirhatirenyana na hi misa na katsongo kwele so leyi nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta vayisa lava va ku suka le Zimbabwe goga swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swikuyina va suka makaya ya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya pfunana ya mi veka njhani yaleyo mhaka na vayisa lavaya loko u vona ya vo un'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va kona loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha a va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yi moxa kona se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona wa bebe se ku hela ka sweswinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu i 10 minutes ntsena i bile awara ya 13 0860 002543 a hi tirhiseni na X kumbe hi kandziyisa rito ka 065 744 3911 wo sungula hilo nhleka Vashomo Butheleng papa mina mina la tangela ka le ya xikolo ina yona le ya xikolo Butkhalanga a ni tivi ku ni ta va ni hoxa loko ni ku entiyisela n'we minkarhi mi sungurile mi ku no swikolo swi akiwe hi hina matiko a ku sunguleni va fika mfumo ku no alright mi akile xikolo se ha mi pfuna ha swi teka xikolo leswi hi ta hamba hina hi swi controller hi endla hinkwaswo ti-damage leti humelelaka xikolweni hi ka ti endla se swi nga leswi swilo swa mi ri no a hi tlheleleni hi pfuna mfumo kasi loko hi endla budget a hi endli budget leyi yi kotaka ku fika laha yi kotaka ku swilo hinkwaswo loko swi humelela xikolweni swi xota mali leyi a yi swi koti ku hakela ke hambi yi swi kota kambe xivutiso i kun'we vutomi bya n'we mi byi hlantswile mi byi hlambile mi byi yise ka mfumo a ma ha tingeni hi swo mbulaku so
se hi fanele hi nga hlengi yin'wanyana endzhaku ka sweswoleswo a mi ni hlamulangi xivutiso xa mina vula ku xikolo se xi vulela aka hina futhi hi tlhela futhi ni mi vutise xivutiso papa ni ri n'we mi vula ku mi hlambe mavoko ka timhaka ta dyondzo ya vana va n'wina ke hi swo ni vutisaka swona ya ko va ku a hi kumani ngopfu netiweke a yi endleli kahle okay loko ri ku mi ra mi ni kumi hayi a hi swi tshikeni a hi swi tshikeni 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hungu leri nghenaka sweswi i ku premier wa le Eastern Cape va pfule nandzu va pfulela Avathembu King ai a hi vona lava nga handle hi parole swin'wana swo taniya a swi vuli ku ai mintsandini a hi buleni timhaka ta dyondzo ya vana va hina leyi hileswaku a ni mi twisisi ku hileswaku mi vula yini va network ya va yi nga ndzi kahle kambe leswi va vula swona a ni swi twisisi va vula ku a va ha tingheni ta dyondzo ya vana va vula yini kahle kahle a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani hayi kanana papa mina mpfukeni hayi hi pfukela khetsa loko mi hi bela riqingho mi rini n'wena hayi leya xikolo a yi vona mpela yi ta hlupha swinene cause loko mo swi languta kahle loko ri fika endzhaku leyi a hi na vatirhi va kahle loko ma ha tirha xikolweni n'wina a mi tiyimisele ngopfu na ku tirha mi suka mi ya ka vahaxi nakona mi ya tiyimisela futhi so masiku lama vanhu va nga yima va nga na hina eswikolweni a va tiyimiselanga nchumu that's why hi voxe hava na mhaka ku xikolo xi fambisa ku yini loko mo swi languta kahle va languta ngopfu politiki ya vona hi ntiyiso va languta politiki ya vona so hambi hina ha ti ta aka xikolo hi endla hi va tlhela va tshova futhi West Park va tshova hi ndlela leyi va bukhalanga ku ta gcina nkarhi lowu vadyondzisi vo tala va nga ta suka swikolweni lava nga ntokoto wa ku dyondzisa lava nga tiyimisela ku dyondzisa ivi va lava mitirho leyi hakelaka leyi yi nga na politiki phakati ma swi vona ivi xikolo ya hansi ku kula vugevenga ivi ndzeni loko kula vugevenga futhi i kuma ku vanhu to ta mfumo ti we hinkwato tidzonini hinkwato hikwalaho ka sweswi xikolo xi nga khomanga ndzi mpimo kambe xivutiso ku ta va ku hi fike njhani hi khalanga laha hi nga fika kona ni ku humaka kona hayi i ntirho ku kumba ngopfu ani xivutiso hi fike njhani i mani a nga ndlangi ku yini khalangu laha ku nga hi nga hoxa kona ni se fika laha hi loko se hina hi tshika ku tiyimisela ku va hi pfuna vana va hina hi pfuna leswi hina hi ngo a hi hlupheka hi swona khale se hi languta mali ntsena hina hi tise ku languta mali ntsena ha languta nchumu ku langutiwe mali ntsena ya ku le ku tikeni hi ku sweswiwani ni twana vatswari van'wana loko va byeriwa ku hayi a ni ngo phela khale a ku hakela school fees a ku nga ri xiphiqo vana va hakela xikolo fees a swona a ku nga ri xiphiqo vhele vana va hakela xikolo fees vana va xava tibuku na tsundzuka ku ti xaviwa tibuku ka mavhengele ya tibuku malembe ndzhaku va The Great Gatsby a ni ti vona kha va xavela vaboti loko ha kula swi tikomba ku kule ku xaviweni swipele kambe n'wemiri swipele u ka xava swipele mabakhalanga xin'wana ncini na loko mo languta kahle nkarhi lowa khale ikhonomi a yi tshamiseki swinene yes sweswi a yi tshamisekanga swilo swa ku swa durha swinene loko se munhu a hleta ku ri faka swifazi mali xitsongo a hakela xikolo fees na nhloko ya panda mara xikolo fees na mina loko munhu yaloye a nge xikolo fees ya durha minkarhi ya ku tala mi kuma ri nga heli vhiki a nga popiwangi munhu yaloye a nge xikolo fees ya durha mi kuma ku ri nga heli vhiki a nga xavangi data ene data ya kona ku ri ku la ta vona tivhidiyo ta ka TikTok mara ka ku ikhonomi ya tika ai kona ka supanyana kwalano hi ku loko ya tibexeni hi vona yena mara ya nga na ye mara loko ku fika ka mali i hava a ri nkarhi wun'wani khalanga loko ya tibexeni ya vanhu van'wana va pfuka va ri baji na ende loko khoma baji phela in wa fast wa ti dakwa na u swi tiva khoma mali muni ni mi twi hi swona khalanga
ntimani ite loko mi nga ri na mali mi nga nwi byala ntimani loyi a nga vulavula siku rin'wana ku na muyingiseri n'wana nga ni rhumela email ka mathebula dp@sabc.co.za vito ra yena kumbexani mani sungula ni swi xiyaxiya kahle ku i te ri vuriwa kumbe ri nga vuriwi ke kambe tsale tsale paragraph kambe ni ta hlaya i ri ahe maxi leswo languta vatirhi ka swa dyondzo a ni yimi na swona kambe mathicara va hina va so relaxed to such an extent yo va loloha ku endla ti-extra classes in their own spare time virtually or physical. Foreign teachers come from who come in the country, come and work for few years, va dyondza matirhelo na maendlelo ya dyondzo ivi va pfula swa vona swikolo va tholana hi xivona. Vanhu va ka hina a va sunguli ku pfala this gap leyi nga kona va endla ti-extra lessons mali yi kona handle ya ti-extra lessons ene to tala ti endla hi vanhu va le handle. The stage is too big ku mathicara va ka hina na vona va nga hetelela va va na ti-private schools ta vona va tlhe va thola na ku yiwa mahlweni phela loko va hunguta mathicara vatswari va susa vana va va yisa ka ti-private schools mathicara a va pfuli mahlo va pfala gap leyi nga kona before it gets exploited by foreign educators through extra classes and opening of private schools. Vito ra yena i ri yena Sweswi Mabunda. I ri yena Sweswi. An tali ku yima na vayingiseri mina ni yima na mhaka kambe muyingiseri loyi leswi a swi vulaka swi na ntiyiso ngopfu. Na kwala ni huma kome agiya maxivo xikolo lexiya maxivo yo ta munhu a vuka pfula xikolo a sungula dyondzela a kamareni rin'we kusuka kwalano hi lexiya se xi kurile se a hi endleni ku hi a matshan'weni ya ku veri mitirho ya hela hi pfula xikolo un'wana miyingiseri hi loyi a ka ha ri na munhu 0860002543 Nketsini President Mabunda a nga tirhisa mathebula dp@sabc.co.za un'wana miyingiseri i le ku ni vutiseni ku hi lava va ka GPF hi ta ri veri mapoto va ka GPF ya mavulavuli so a hi amukeleni un'wana endlekani papa Bothat Mpokeni papa mina hi pfukile hi ngo vona hina hi pfuke ngopfu man a khensa i Manuel Lasukani Manyeleti i la ku nghena ka yona ya xikolo Bothat hello ni miyingiseri Bothat ntiyiso ya thusha man mathara lama hi nga na wo sweswi la swikolweni va kahle va dyondzisa ya hi ntiyiso mara van'wani va vona se va loloha ngopfu lexi kaka xi ta va lolohisa mathicara i timhaka ta ti-extra classes leti ti taka ti va koho hi ti-Saturday Sunday ku ri ku ni la ku ta kombisa hambi ku ri n'we mi ve n'wana wa xikolo mi tlhela mi va mi dyondzisa a ni tshemba a swi mi nga dyondzisi swona leswi ku dyondzisiwaka swona sweswi munhu i targeta timhaka ta ku ni fanekele ni ya xikolweni hi Saturday ni ya kuma kahle vana va xikolo ku ri hi ku i awara night n'wana wa grade 8 ya winter school a ya dyondzisiwa xikolweni hetelela hi nga vi na timali ta ku rinyiwa swikolo kuma ka yini va fanekele va claima mapetrol ku endliwa yini na yini and vana va hina va claima kama tlema kwala swikolweni na mapetrol va ku vhela a va tiveli mahala mara sweswo ni byela ka swona swi ri swihumelela ticara ri nga tshama ri claima mali ya xikolweni ri ku ya ti-extra classes i xikolo xa le kwihi swa humelela la Manyeleti xikolo xa le kwihi xexo xi vule ni vito mi nga ku swa humelela Manyeleti vulani ku xikolo xihi hi ta kota ku vutisa xisambo ku swa koteka ku mathicara ya claima mali ya ku va yi va ya dyondzisa ti-extra lessons handle ka loko mi nga n'wi vutisa Sambo ni xo hi loyi mbulaka yi wa le Thavekisa na va munghena mi nga va vutisa swilo swo swi ya swi tiva me ni un'wana wa ti-SGB leti ti nga ku hola xikolweni mi nyikaku vanhu mali ya claimiwa vhele va lava ku va mali swi hi ku byela ka swona ti-Saturday na ti-Sunday mali va yi lava ni ku byela swilo leswi ni ngo swi tiva no kumbe xela kumbe se veri vana mi va mi twananini n'we heta ni SGB ku mi fanele mi nyika vanhu mali loko va ta dyondzisa ti-extra lessons so mi nga twanana swona ku twananiwile vhele because na va xikarhi ka vhiki
a va ha koti ku endla ntirho wa xikolo u fanele u tirheka kahle hi ti-Saturday na ti-Sunday phela ku swa hi vavisa swilo leswi of course loko u buka n'wana ni la ku ta ku kombisa that's why ni ku kombiseni loko n'wana wa grade 8 hi ka ti-winter school va ya endla yini just for ku kuma ku lava ma-grade 12 ya swi twisisa ku mostly halumeni nga ko a ni se tshama ni tova ku inani ya hlenga mali ya ku vana lava va fanele va ya yi tirhisa hi ti-winter school kumbe mali yi helini mara ka swikolo swin'wana swa humelela and i ntiyiso vatswari hi va hi yo twanana na swilo leswi hi nga twanana u nge cinci mara kombela ku vana va hela ka 9 hours lava va nyike yoho hi government a va endli ntirho wa voho so then na loko va ya ka ti-winter school vo ya hetisisa manje xikarhi ka vhiki u hlamala ku a ku busy mara hi ti-Saturday se n'wana wa grade 8 ya xikolweni ya maka yini va ka lolohiwa swa ku and then swa ku ni layicha wa twa ku ni layicha vana va xikolo buthet u nga dlaya ku hleka ni layicha vana va xikolo lava ya ka private school vana van'wani va mathicara yo ku tala vhele vana va rhuseli va ka ti-private and private loko u cheka ku na vanhu lava va zondiwaka ku va ta hi le handle mara va pfuna vana vanhu and van'wani va koho se vo ti pfulela ti-roomini ta vo la nga hiraku ku vana hi ti-weekend a va tikakame va tika dyondza ende va dyondza ku tswariwa ka wena a ya ke xikolweni so swona swa ku swilo leswi a ni tivi swa ku swi ta cinca loko ku fike mani a ta hi pfuna ta hi kwini because ku hlanganahlanganeni butlet loko u ta swi vona swilo leswi hayi no man a va hi zami va va ka va Elijah mara swa va swi basi miri mi twa swa mari hinkwavo va Elijah mihlangano va vanibani ya na vasatu swi va swi basi i khale hi nini hi 1994 va halwa ku lunghisa xilo xa yi-1 va humi ka sweswi va mani wa koho wasatu ta vuya vanhu vo dya ya ni mugwena manu Eso es el 1994 cabrón la chica abajo casona so tsada. Hey, yeah, okay, one ming serido. Akarna munu na 0860002543. Ni kuma xitiviso la veri exava malamlele business forum. Mara malamlele business forum mun ka kaisa. Business forum ivan lava mitivana kumus. Iko koloka ni mingana na WhatsApp namba min la WhatsApp group. Ivi mi vitanana mi va na nhlengeletano cuma a na mfana mi ri na WhatsApp group a hi malamulelo hinkwayo phela ku va nga business forum business forum van'wamabindzu kumbe mula vanhu lava nga na ti-CK van'wamabindzu a va talangi ma se loko mi nga talangi mi nga ndla WhatsApp group hambi hina hi nga xitichini na ka munghana lonene hi 5 hi ndleli WhatsApp group wa ti bulela ka WhatsApp group swi ze swi lava munghana lonene hi tivisa mara a rez ke man hlaya veri ku na xitiviso xi xihatla lexi rhambiwaka hi va malamulele business forum yi nge yi ri van'wamabindzu lava nga na tilori va tirhanaka na migodi ya sava ku burisana hi ku yirisiwa ka xitshuketa ka ku ceriwa ka sava hi ndzawulo ya timineral na mbangu kahle ya swi vula ka business forum i nhleketano ya vanhu lava nga na tilori la loko yi va business a ni tivi kambe hambiswiritano va vula tani ve ri ra vunharhu ku nga minduku ya wara ya 10 nimixo a malamulele boxing gym cuma loko ni huma lani na ta mfonela n'wini deputy chairperson deputy secretary mpho cuma na ku ta mfonela loko ni huma laha ve ri loko mi lava vuxokoxoko mi nga va fonela ka 067 323 4261 067 323 4261 ndana ni WhatsApp group a swi hluphi sweswo ndana ni WhatsApp group mi hamba mi vulavula hi xin'wina mi ku hina va sava handle ka swona ni ta mi xavisela nkarhi lowu ni ta mi xavisela nkarhi la ka munghana lonene la ku na un'wana mingiseri wa ku na un'wana mingiseri a nga vulavula hi timhaka ta mapoto se kambe ku na munhu la imani sungula ni teka loyi hi ta vulavula hi swa mapoto loko ni vuya mahungu ya misava hi loyi un'wana mingiseri nhleka nhlekani botseri na vayingiseri va swi va vulavula xikalaviti mirini xikalaviti hi hlayisekile hi ri n'wina hina ha hoxerile kwele potweni hi lava ku twa va ta hlamula va ku yini
Ena swi ngheni a hi swi lavi na ku swi nghena na nyana sweswi. Tanana leti mi nga khoma tona. Leti nga khoma to hi leti Botpet na ku hlamula aka liya ya education na mathicara lama hina lawa. Va tirhela mfumo hi ku angarhela. Hi nyenyela ngopfu. Kahle. Hi swi endlaka ku kuma ku ti-union letiwani ku tshama ku ri na ti-complain. Hi ku mina ni sure ti-union letiwani na toho ti va part ya ti-decision makers. Mara hi mhaka ya ku leswi union yi nga langutela swoho kumbe individual va nga langutela swoho aka government a va swi kumanga swo fana na ti-position na swiyini. Leswi swi endlaka ku va na ti-complain to tala ngopfu so hi nyenyela ngopfu hi ri vatirhela mfumo. Vonani mi nyika xikombiso xin'wana xi hanyaka sweswi Botpet. Ni tirhela a Midrand a Rangers Park a 15 Road. I ti-private company leti nga la xitarata lexiya. Kwalani hi na City of Joburg laha va hi pfunaka hi city service. Ni mi byela ku sweswi ni huma koho kwalaha ku pfariwile va ku mhaka va ku na mati. Mara mina la ni nga koho is business as usual. Why va nga ti na mechanism ya ku hi veka titangi ku loko ku nga ri na mati lama ya supply kusuka ka masipala va kota ku tirha va mahlweni. I mali muni leyi va yi luzaka namuntlha i ti-service tingani leti va hlulekaka ku ti-provide. Ku ri hi vona va City of Joburg va fanele va hi nyika mati. Va pfarile va ku a ku na mati namuntlha. Ma yi vona ku kahle hi na problem kahle hi va tirhela mfumo lava hina lava. Loko a ma ni tivi kahle ku nga ndliwa yini. Solution leyi ni yi vonaka yi nga kona a ku fanele ku cinciwa system leyi nga ka public servant yi fana na le ka ti-private company. Loko i nga lavi ku tirha i hlongoriwa. Simple as that. Hi ku byeleni Botpet department hinkwayo ya City of Joburg yi pfarile va muketerini va ku mhaka ku na mati. Sweswi ni vulavula le ntirhweni le lanjini. Le ntirhweni a hi humangi hina hi famba. Why va decide ku muka hikuva ku na mati ku ri ku hi vona futhi a fanele va hi supply mati va meka sure ku mati ya va ya ri koho. Inkombo ene ku va va fambile vona swi vuli nchumu. O swi vuli nchumu a ni ri kahle a ku na cost management. Le ka vona loko ku ri hava mati va rhurha. A ni tivi va swi vona. A ni ri va ri Botpet sweswi ni huma koho 10 minutes ago. Ni huma koho sweswi va pfarile va fake swiphephana a getini ku no the office closed due to no water. Mara Val River yi tele and hi vona Botpet a va fanele va meka sure ku hi na community hi na mati. Mara va decide ku pfala va muka va nga hi nyikanga na mati ku ri ku a ni hi vo va nge ka hanyeka na hambi ku ri hava mati va ta mi tisela tilori. Why va nga ti tiselangi tilori kwalano va tirha? Sweswi ni vulaka swona. Why va nga tiseli tilori or va ereta permanent tangi leri nga ta endla ku loko supply ya masipala yi tsemekini va kota ku tirha va ya mahlweni. A ku na laha ya kona Botpet na vatirhi lava mfumo. Loko hi nga se za ku va na munhu loyi a taku na ku sungula ku hlongola vatirhi lavawa a hi nge pfuki yi hela. Ku fana na nga ku vula swivulavulo leswi nga ku huma sweswi kusuka le 1994 vulavula hi xin'we. Why hi fanele hi vulavula hi xin'we masiku hinkwayo hi tsandzeka ku ta na solution. Mara ni macomrade van'wana mi kuma ku mi le ku tirheni swin'we ni ta swi vekisa ku yini. Loko munhu a ri ku tirheni i thoriwe hi mhaka ku i comrade ya xikalavitu se a swa ha olovi na ku n'wi hlongola. Hi sweswi hi dlayaka na ku n'wi discipline mhaka ku matimelana na swihundla swin'wana a mi yiva koho mi nga ta hi kona. Mara a swi hi yisi helo Botpet a swi hi yisi helo. Inkomo. Hafu ku bela awara ya n'we a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku hina hi amukeleni bonge n'wanati Malek. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Loko vo vona maphepha lama tirhaka hi siku eswikolweni vanhu va nga swi twisisa ku loko va byeriwa ku a va ti na maphepha ni
va vula swona vadyondzisi ku mali liya yi va yi xavini mara maphepha na wani ma ti durhela na vana van'wana va va tele na maphepha leswi ma va ma tirhisa swona va ta swi twisisa ku a hi ku wisa nkarhi loko va mi byela ku tanana maphepha mi zeni va kusuhana swa ku tirha kwale ku maphepheni vana va xikolo ni swi vona ku ya swa ni deka ku vana va xikolo va ta na wona. Ntiyiso sweswo hi mhaka hi yo hi vulaka swona hi nge vanhu a hi rhandzeni dyondzo ya vana va hina n'wina ke loko va vulavula hi timhaka minjhani botpet minjhani vatswari van'wanyana a va serious hi timhaka ta vana va vona loko va vulavula hi timhaka ta ti-complaint to xavela vana ti-typeg hina hi tshameke hi xava every year ku va ku vona va tolovele swilo swa mahala ende mfumo lowu va swi vona ku na wu lava ku pfunetiwa kun'wana na wena a dyondza xikolo i ku va wena i tikuma i kha endlela n'wana wa wena swa kahle dyondzo yo loko va ku i xitlangu kasi va vula yini a endleleni vana va hina swa kahle swi va ku na loko vo n'wana hi lowani ku hava i transport a ya xikolweni vona va nge tisechi va nyiketa n'wana wa vona mali yo a ya xikolweni na pet minjhani botpet ni ri kwala ka Bungeni ku na xikolo xin'wana xa kwala ka Bungeni Amasungi Primary School hey loko mo xi vona botpet xi sasekile xo va xa private vatswari va kona va tiyimisela loko ku va na swin'wana sweswo loko humesiwanyana or swin'wana na swin'wana va tiyimisela swinene xi sasekile botpet. Swona swi tshamisekangi 50 rand hi n'wana every month a yi tshamisekangi loko a vo 50 rand n'wana hi lembe hi kota hi khomekise swi vula ku na mali leyi humesiwaka hi mfumo a swi anani ku yi nga humesiwi ku loko mo yi hlayela kahle ku xikolo xi na vana vangani ku huma mali ya 50 rand hi n'hweti yi va kha yi endla yini mali ya kona na ko xava mabazi n'hweti na n'hweti na ku for xikolo na mali leyi tele ngopfu siku ku dyoka mali ya vanhu va ti hluphekelaka loko ku un'wana ka ku olovela van'wana se va tekela 50 rand leyi ku yi humesa for every month ku ani man'wana ku za xiyimo xa mitirho a xi kahle ene plasini na economy ma vona ku yimi njhani se a va hleketele vanhu van'wana 50 rand hi n'hweti hambi nkarhi wa ku humesa xikolo fees a yi nga fiki mali yeleyo loko a vo vula xikan'we ku hi lembe ku humesiwa 150 a yi ta va yi ri better ku tlula ku 100 mara leswi hluphaku n'wami swi tivi a na mi nga ri kona ka nhlengeletano ko xikolo a xi fambisiwi hi munhu but xi fambisiwa hi vanhu kuna vanhu swa xikolo swona futhi sorry ka malamulele mi ta ni kuma kwa loko n'we mi ta ya hala mi ta kuma ni yime kwa xikolo xi fambisiwa hi vatswari vadyondzisi vana hinkwavo va hlengeletana va ndla SGB ku na tinhlengeletano ti vitaniwaka ku xikolo xa hina hi lexi ku fana na leswi mingisera vulavulaka hi xikolo xa Masungi i ntiyiso vatswari vo twanana va ku hina xikolo xa hina hi xi lava xi va ndlela leyi na leyi ko va hi sweswi mi nga byeriwa ku i swi swa mahala se mi nga byeriwa ku swi swa mahala mi hetelela mi ndla yini mi hetelela mi tikuma mi ri ka xiyimo xolexo xa ku hi mhaka ku swi swa mahala mi langute ku swo fana swi va mahala ivi swi helela kwalano a hi swona a hi yimayimeni un'wana mhani laha i vule mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu ya ku swi vula ku na loko pfumala transport munhu a nge tisechi u ti tshomela transport a yi kona va ta yisa kwini xikolweni mara yo ndla misisi yo ya byaleni yo ndla yini mali yi koho se i ku ya hi ku leswi hi rhangisaka swo i yini mahlweni hi swihi leswi hi nge ri leswiwani hi swo swa xirhangani hi swo hi landzelelaka swo swa dyondzo kona loko u tshama ka ku vulavuriwa hi dyondzo se mingiseri loyi leswi a swi vulaka leswi na n'wi kaneta 50 rand yi tele i mali muni hikuva u swi tivini vana vangani ene a wu swi tivina ku a yi endla mali a yi endla yini se yi tala ka mali muni ma swi vona ho tsakisa hi ku vula ku yi tele ka mali muni loko u lava ku xava wena nako i mani a nga xavaka hambi va lava nga na tibazi loko ma wa vutisa va xave mali muni i mali i ti 50 rand ti nga hlengeletaka mali muni xikolweni ti xava bazi a kona man a ke ntiko leri kahle un'wana loyi Nhlekani Khalanga na vayingiseli nhlekanele ka muhumelerisi kwalaho Ncindana Khalanga mi hlangana na Wiseman Chauke kusuka kwala Gauteng
Khalanga swi ya hi timhaka ta xikolo ku ri xikolo xi fambisiwa njhani. Mina la n'wana wa mina a nghena kona va va na swilo leswi va swi endlaka like ku va kota ku generate mali. Sometimes Friday vana va fanele va ta va mbali private and then ku humesiwa ti-R2 and then namuntlha loko ni mi byela namuntlha ka siku ra namuntlha vana va le ku insananeni vana va famba na timali kulukulu va vitana market day va kha va famba na timali ku ku xavisiwa swilo swo hambanahambana so va tshama va kha va endla swilo swo hambanahambana ku kota ku va generate mali. Alright, sweswo mingisero Munghana Lona FM khesili n'wina mi nga kota ku tisa matitwelo ya n'wena mavonelo eka timhaka leti a hi bula hi tona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ta ti-voice note kambe tsundzukani ku Munghana Lona FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lona FM ri twana laha eka minongonoko ya tidyondzo madyambu lawa ku ta kha ku vulavuriwa hi timhaka tona ta two-pot retirement system va nge ku ta ku ri na muyimeri kusuka eka GEPF Government Employees Pension Fund se hi laha mi kota ku kuma swivutiso koho ku fana na va Sergeant Manganyi va nga ni vutisa ku hi vutisa va GEPF yingiselani nongonoko walowo na madyambu mi ta swi twa ku veri ku endleka yini mi ta swi twa veri ku endleka hi ku veri loko va ya le ka mapoto ma khama na nchumu ma ha ri not a ku se ndleka nchumu a hi amukeleli loyi mi yingiseri nhlekani papa mpfukile hi pfukile minjhani na hayi pfukile man mina rito ra kahle ngopfu ra kahle ri tlhela ku na la ku nghena ka leya swikolo leyiwani ya botpet ho landzelerisa kahle kusukela ndzhaku swilo swi onhake endzhaku ka 1994 masiticiza laha vanhu va nga ka va nga kotangi ku tiyimisela loko swi ta ka mhaka ya xikolo ivi swi ta swi endla ku va na ku tumbuluka ka ti-private school leti hi minkarhini lowuya hi nga kula hi wona hi dyondza hi wona hina a swi nga tala ngopfu ka hina vana va ntima ku ya ka private school a hi ya ka ti-community school ene mathicara lama a ma tshamaka na vana va voho laha xikolweni hi karhi hi swi tiva ku loyi i n'wana thicara mani hi dyondza na yena kusukela ka AZ ha fika kumbexani ka grade 12 kumbe ka standard 12 so aka nkarhi wa sweswi vana vo tala va mathicara va le ka ti-private schools leti ku thaku mi kuma ku ku na mathicara yo karhi lama va dyondzisaku masayiti hinkwawo kuma ku dyondzisa hala ka private school u dyondzisa hala ka government and mi kuma ku a nga ha koti ku swi balansisa hi ku hala ka private school i fanele a excela because hi laha a lavekaku ku a ti-prova because ku hakeliwa mali almost every month ma yi vona se leswi ingaku a swi ta cinca xiyimo lexi loko ku ri hi ku president wa hina a lo rhanga hi swona nga rhangangi leswi swa NHI ma swi vona a rhanga a seta nawu wa ku swikolo hinkwaswo swi fanele swi ringana swa n'wana un'wana na un'wana loko ku ri ku le xikolweni hi dyondza swa ku fana hi karhi hi kuma vukorhokeri bya ku yelana swilo a swi ta lunga but ka current state u kuma ku aka vana lava va nga ka swikolweni leswi swe le makaya va gina va postiwa ku va ya xikolweni hi ti-Saturdays ene a ku ri nkarhi lowu a va fanele va karhi va secha talente ya vona loko swi ta hala ka swa mitlangu ma swi vona ene chance yale a va ha yi kumi swa ku va fika aka buku a gina na munhu wa kona a nga ha swi tivi kahle u endla yini ku mihleketo yena yi tele a nga kumi exercise ku fikela sweswi vana va ha ri xikolweni va chayisa hi 6 o'clock van'wana va chayisa hi 5 o'clock nkarhi munhu hi half past 6 hina a hi nghena hi va 7 hi chayisa hi va 2 lava ya ku sportsweni va ku tsutsumeni lava ya ku a bolweni ya traina bolo ku fika kwalani u tlha u ya kaya u ya train nkarhi walowu herini ya kaya i ya wisa sweswi swi endla ku na loko se vana lava va kuma chansani va tinghenelisa aka swa vutsotsi because a va tivi nchumu handleni ka buku loko se swa xikolo swi tsandzile i problem leyi nga kona loko ku ri hi ku
mhaka leyi ya president a nga yi endla ya health a lo yi endla na hala ka education swo tala a swi ta lungha. kambe mi vona ungeti swi lava nawu kumbe swi lava ku hina tanihi hi vaaki hi cinca mavonelo na maendlelo hi ku swikolo leswi mina ni tsundzuka kumbexani makwavo kumbexani na mina ni ta va ni kha ni ona hi ku tirhisa mina kambe ni tsundzuka loko ni fika a xikolweni xa ka Thomo. Loko ni fika xikolweni xa ka Thomo a ku ri na vatswari lava a va hi tekela ku vona dyondzo ya vana va voho yi fikelele eka xiyimo lexi va lavaka xona. A va tshama va ri koho tinhlengeletanini, a va tshama va kha va vula ku va langutela yini, ene sweswo swi endle ku hi tirha xikolo lexi a xi ze xi va mepeni. Vana va hamba va suka swikolweni swin'wana va ta kwala a hanya Thomo ku ze xikula xi va taniya xikolo lexiya hi hoxile xandla ka ku ya xikolo. Se xivutiso ku ta va ku a hi mhaka yaleyo ya ku kumbexani vatswari a hi nghenele mhaka ta ku vona ku xikolo xa hina xi ndlisa ku yini, hi yo mhaka un'wana a nga chavi na ku ta mo yena a ta ku hi humesiwa ti-R50 ku ve ku na tinhlengeletano ta vatswari leti vulavulaka xikolweni. Ni nga vula na sweswo ku vulavula ntiyiso vatswari a va ngheneleli ka swilo swa vana va vona ene a va ti endlisi timhaka ta vana khale Botek na swi tiva mina ku nge siza ku tumbukula leswa ti-SGB a ku na leswi a va swi vitana ti-school committee matsundzuka a ku ri na mkhalazo kumbe vakhalaza matsundzuka a ni swi tiva a ni nga tiva kona sweswo mina a ku ri na leswi a va swi vitana ti-school committee a ku va mkhalaza kumbe vakhalabya vambirhi lava a va hlavuliwa kusuka a tikweni ro karhi a ku ri vona lava a va fambisa swikolo. Se loko ku ri hi ku ri na leswi nga fambeki a swi ya discussiwa la vatswari va kumekaka koho ku nga tikhorweni. Se sweswi mi kuma ku SGB Botsbet ne yo hlawuriwa like mi kuma ku nkarhi wa kona ku attend maybe vanhu va yi 10 lava na vana kwala xikolo xelexo ma swi vona ivi ku tlhela ku va vona lava tlhaka va ka SGB. Mi kuma ku vatswari a va ha ri na swi koti ku fikelela ku fambisa xikolo lexiya hi ku fanela. kambe maswona ku swi ku reriya loko va nga yi nhlengeletanini xivutiso hikokwalaho ka yini va nga yi ka tinhlengeletano. A ni ringete ku mi kombisa hi Botsbet communication a yi align na vutomi lebyi byi nga koho sweswi ma swi vona. Se mi vula ku yini a hi fanele hi tlhelela ka xikolo komiti ivi ku ya vulavuriwa tithavheni lava talaku kona vatswari va hina. Twana Botsbet mhaka ku fanele ku ndliwa yini loko munhu a hlawuriwile a ni loko ri SGB nkarhi wo tala u suka u karhi u rhumele muganga wo karhi suka loko ndzi va xirho xa SGB i va xirho xa SGB ntsena hikuva i ri na n'wana xikolweni xoxolexo. So loko ku ri hi ku nga ri se lava va tikuma ku va ri ti-SGB ka nkarhi wa sweswi kuma ku a nga na n'wana swi va swi endlise ku yini. Aya se mi sungula yin'wana a ti tivi ta mi kombeta ku phela i Botsbet ne aka this issue loko ku ri ku yi ta famba kahle i ku va vatswari va ripoteliwa aka timhaka ta vana va vona ene vatswari loko ti nga va kumi xikolweni i ya va kuma kwini ti-weekend a khorweni. Leswi a swi tirhisa swo khale ene a swi tirha because a va tata va ta vula va ku na n'wana wa ka mani a xikolweni i hlupha vana vo karhi swi tiveka a tikweni ku vana va ka mani a va yi xikolweni kumbe vana va ka mani va haraza vana va karhi ma yi vona hikuva a swi ta pfuna ntiyiso sweswo hi swona ngopfu hileswaku a swi ta fana leswi vulaka loko hi nga yi tlhelela ka timhaka ta vuhlanganisi leti mi vulavulaka hi tona ku kumbexana a swi ta va swi ri kahle ku loko ku ri na xikolo a hi nge a muganga wihi kumbe wihi walowo nga kona ani okay ka miyexe loko ku ri na xikolo ka miyexe ku va na hatlani miyexe xikombiso loko ku va na xiviju a tikweni rero a ku fanele ku va na munhu a ta ku a huma hatlani miyexe a va na xiviko xa ku hayi ku va na xiyenge laha ka agenda ku swa le hatlani miyexe swi famba njhani a vulavula ku hatlani miyexe swilo swi le ku fambeni kahle sweswi ku na tiposo tinharhu ku ta thoriwa yini heyi ku na vana va hlupha ku na vana va xikolo va hlupha kumbexana loko ho lava sweswo swo taniya a mi voni kumbexana swi ta ndlela sweswo kahle mi denso ka maphela loko ku tumbuluxiwa timhaka leti ta ti-SGB ne
a ku ri mhaka leyi ku every Sunday SGB yi fane yi va koho aka agenda a khoreni a no vulavulela muganga wa hala ni huma kona ni na swi twa loko no tshika ni ri kona khoreni va ku SGB nkarhi wun'wana ya khomisana nkarhi wun'wana ya xikolo xin'wana ma swi vona mi fane mi nyika report ya leswi xikolo xi fambisaka swona mara mi kuma ku ti-report letiya hi mhaka ku na mihlengeletano ya le xikolweni a ya khomiwi a ta ha nikiwi munhu wa SGB gina nga ha suki ta report-a yini ma swi vona nemetweni papa nemetweni gina nga ha suki ta report-a yini nemetweni papa nemetweni a hi pfunaneni mani kumbexani minongonoko ka muxaka lowu yi ta hi pfuna ku ya mahlweni hi kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni khensa swinene makwavo thank you sir inkombo to mina 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi inhlekani aye botpete minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile swinene na khensa swinene ku mi hi bela riqingho makwavo mi ri yini n'wina botpete mina ni ta vulavula hi liya dyondzo leyiwa ya mativa minkarhi ya ku tala hi salela andzhaku kumbe hi salerisa vana va hina andzhaku hi mhaka ya ku nga ri na ku twananiwa loko mo a xikolweni mi ku ta van'wanyana va tela ku phaka switofu kumbe ku ta van'wanyana va tela ku phaka swiyini mi ta kuma vatswari va tele ngopfu mara mi nge a va yi ku na nhlengeletano ya SGB kumbe va laveka a xikolweni vi nge yi mandrivisi ingaku xikolo xa vona vo lava ku vona ku ya dyondza vona ku ri ku a va lavi ku ya dyondza vona mara va ta va hlamusela hi timhaka ta vana va vona na ku faneke ku endleka yini ku faneke ku hlawuriwa ni twe mi yingiseri van'wanyana va ku ku na van'wanyana mi kuma ku ri i murhangeri wa SGB kwala xikolweni mara mi kuma ku a nga na n'wana kwala xikolweni mara mi kuma ku i ve na vana kwala xikolweni ivi swilo swi famba kahle a ri kwala ka SGB mi kuma ku ri loko se ku ya hlawuriwa i va a ri koho yena kwalaya mara vanhu lavan'wanyana va faneke va hlawuriwa a va kona mi ta hlawula va mativa loko a mi lo swi fambe kahle ivi na n'wana kwalaya ivi n'wana pasa theme ya vo yi nga se hela a ni ta mitwa mara ku munhu a vuya a ta tirhela xikolo ku ve a nga ha ri na n'wana laya swi vangiwa hi i vakhala wa yini i vuyeriwa hi yini i vuyeriwa hi yini yi khomeni kwalano mi ta ni hlamula ni sungula ni hundzisa xinavetiso lexi nga mi kavanyeti ahe vito ndi Phamela ndi n'wamabindzu lontsongo loyi a nga na milorho yo ndlandlamusa mabindzu ya mina ndi yingisele eka ntlangu lowuntshwa wo dyondzisa hi swa timali wa WalletWise lowu tisiwaka eka wena hi Standard Bank yingisela nongonoko wa khomandlela wa vumbirhi wun'wana na wun'wanyana u tatwa hi laha ni lukaka makungu yo ololoxa swiphiqo swa mina swa timali u nga tlhela u tibukutela mali yo ringana 2000 hi vhiki va na WalletWise sungula kwala u nga kona Standard Bank yi titsarisile na va FSP naswona i valombisi va swa timali lava nga le enawini ku na milawu leyi vekiweke. The Bright Stars vana makungu yo tsakisa vaaki va le South Sudan kambe vafana va Hugo Bros va ri ho yimaninyana hikuva hina se hi xave na matikiti yo tlhelela eka rikwerhu na mikutlunya yinharhu lowu i ntlangu wo ringanela ku ya eka Total Energies AFCON 2025 hlalela vuxongi bya ntlangu wa bolo ya milenge ya Afrika loko South Sudan va tshimbirisana na Afrika-Dzonga hi Ravumbirhi ra 10 Ndzhati hi awara ya 3 eka SABC 1 na le ka Munghana Lonene FM wa u kuma na le ka SABC Plus na sabcsport.com wu tisiwa eka wena hi SABC Sport. For the love of the game. 0860002543 a hi tseleni mingisero wa mina miri mina ku ya hi mina tiva ku va xilaveko swa ku va i va xirho xa huvo ya fambisi bya xikolo u fanele u va u ri na n'wana a xikolweni xoxolexo a ni swi tivi leswin'wana i ntiyiso walowo i milawu leyi leswi a swi faneke swi fambisa swona minkarhi ya ku tala mara hava vanhu lava faneke va hlawuriwa hi nkarhi walowo kwala xikolweni mi kuma ku ri loko se va faneke va hlawula lava hlawulaka mi kuma ku a va kona lava fanele va hlawuriwa lava nga na vana kwala xikolweni mi kuma ku mina a ni ri murhangeri wa SGB kumbe titheme timbirhi leti nga hundza kumbe theme yin'we leyi nga hundza a ha ri na n'wana laha xikolweni ende nkarhi wa mina wu herile mara mi kuma ku ri i va lava va nga kona laha xikolweni va tlhaka va ta mi kombela ku ri hi kombela i vuya i ta hi rhangela because hi le ku hlawuleka SGB vanhu a va kona xikolweni
so mfanelanga mpfumela swa ona hi ku mi vuyeriwa yini hi ku n'wa mi tirheli vana va n'wina phela kwalaho swi vula ku na leswi mi dyelaka swona ku na leswi mi dyelaka swona ivi nga ri ku tirhele ka vana swona i ntiyiso mara problem ya kona i ku va lava va faneke va hlawuriwa kumbe ku hlawula va nga ri kona mi kuma ku lava va nga kona nyana laya ku lo ta va khegulunyana va lava va nga tiwa na vana mi kuma ku ri vatswari va vana lava a va kona va tirhela kule mara lavaya vatswari va vona va nga kokwala kaya a va yi mi kuma ku ri va fanekele va ku hlawuriwa vurhangeri bya SGB a va yi eswikolweni hambi ku ri timhaka ta tidyondzo ta vana va vona sweswiwani n'wana wa mina i le ka grade 12 kwala marholeni a ni hamba ni ya na madyambu va ku vele ku stadeni na madyambu mi kuma ku ndi yile laha ni kuma ku ri hava munhu a va rindzaku vana va le titlilasini va le gede yi pfuriwile ni ze ni fonela principal ni va hlamusela hi xiyimo lexa principal va ku a ni nga swi tivi ku a ku na munhu kwalano mara ni tiva ku ri na munhu so ivi hi vulavula na principal mara swi ni endle ku ri 2 days hinkwayo ni teka movha ni ya paka laha gate ni pakela ku ni le ka risk na mina bothete lero swi vula ku munhu loyi a lavaka ku yiva laya a nga fika a tlha a tirhisa movha wa mina kumbe a tlha a ni hlasela laya mara hi mhaka ya ku twela ku na n'wana wa mina laya ende ku na vana va lava ni va tivaku nyana va tekana ku na n'wana wa mina lava va nga kokwala exikolweni va nga ku dyondzeni va nga ku hlayeni madyambu ya lava so ku na swin'wana lero a hi veneni na mhaka na vana va hina hi nga vi vatswari lava va khale va ku loko n'wana ku veri va lava mali ya xikolo fisi ivi mutswari a ku a wu dyangi nyama ni xavangi nyama ni mi twini vo tinketsi enkombo to mina cancer so mi tsara mkanano FM ntsevo tumena tinga se ba ora ya mbiri University ya Limpopo yile kutangeleni malembe ya 95 kuna Brian Gacheni zidle khaya eyanga kona le a University ya Limpopo ayi ngutwenini ku i-committee timaka zidle khaya minjani epokele mjani na Okay, cancel mitaka ina kusuka a studio 2A le a Polokwane le kwala a University ya Limpopo la ntirho wa ku tlangela makume ntsevu ntlhanu wa malembe nga ku yeni mahlweni usungule tolo na namuntlha wa ya mahlweni ta fika makumu kahle wa vuntlhanu kambe la nga kona ntshame na muleteri wa tidyondzo ta Xitsonga la University ya Limpopo la Khoza Zweli va ta va karhi va hi hlamusela ka migingiriko leyi va kumeka va karhi va nghena eka yona na hi lava hoxaka xandla hi kona loko swi karhi swi langutisa eka university tsundzuka eka n'hweti leyi nga eka yona n'hweti ya Ndzhati hi tlangela mfuwo na ndhavuko la tikweni ra Afrika-Dzonga se lexi va tsakela ku vulavula ngopfu xona ve ri va la ku byela hi nkoka wa ririmi la University ra Xitsonga leswaku nkoka wa ririmi ra Xitsonga xi na nkoka ku fika kwini Xitsonga cause na mamukela ka mugano wa NFM Khensile Muhashi na vayingiseri a hi vete ni sungula leyi ya n'wina leyi wa yi baku nhloko ya n'wina loko hi vulavula laha hi twanana loko mi ta ve mi sungula hi leyi ya nkoka wa ririmi la ka University ya Xitsonga la ka University ya Limpopo leswaku ku va mi karhi ku dyondzisiwa ririmi ra Xitsonga eka machudeni na hambi leswi va taku va ri dyondzini kusuka kwele primary ni le high school kambe ku ya amahlweni va fika va dyondzisiwa kwala swi na nkoka Khensile Muhashi ya swi tiva tanihi va Afrika-Dzonga va vulavuri va ririmi ra Xitsonga ririmi hi rona ri nga khoma vuviri bya vanhu vo karhi hi nga vula leswaku rixaka leri ri pfumalaka evutivi eka ririmi ra rona i rixaka leri ri yaka ku loveni hi nga ha langutisaka ririmi leri nga lova kumbe ri nga le ku loveni ra ku fana na xincu lexiya a xi vulavuriwa hi vanhu lava va le sayiti ra va Northern Cape ririmi ri lova hi loko vinyi va roho va nga swi koti ku va teka tanihi ndzhaka va nga yi mahlweni va ri ndlandlamuxa kumbe ku ri kurisa va tinyungubyisa hi rona se ririmi loko yo lahlekela hi ririmi ra hina ra Xitsonga hi ta va hi nga ha ri na yona identity hi ta va hi nga ha ri na yona ndzhaka leyi vakokwa hina va nga hi siyela yona mara loko mi karhi mi ri na vona machudeni swi komba ka ha ri na ntirho kumbe loko swi ta ka ku dyondzisa ririmi ra Xitsonga kumbe va ta va vupfini kusuka kwele ririmi ra Xitsonga Muhashi ri tikomba ri olova swinene loko ri dyondziwa kusukela kwale eswikolweni swa le hansi
kambe machudeni loko ya fika la va byeriwa leswaku va ta va va endla Xitsonga va swi teka swi ri swilo swo olova swinene until hi fika se hi vulavula na vo le ndzeni ka titlilasi va swa kahle ririmi leri a va ri tiva a ro va ririmi ra ku vulavula ntsena ririmi ri dzikile muhaxi hi lexi ni nga ku byelaka xona ri dzikile leswi va swi endlaka le hansi exikolweni paper 1 na 2 na 3 i maphephe lawa ya olova swinene kambe ririmi ri dzikile hambi me sweswi ni nga muleteri a ndzi seza ndzi heta kahle ku dyondza ririmi ra Xitsonga la mi vulavule na hi nkuriso wa library Xitsonga xa hina tibuku ta Xitsonga swi kule ku fika kwini kwele ka library ya n'wina library ya hina ile ku kurisiweni ende ya ndlandlamuka siku na siku kambe hi nga rivaleni swa ku na ku tirhisiwa ka technology leyi hi faneleke na hina tanihi Vatsonga hi famba na yona na hi minkarhi hi va na ti-app eka tinqingho ta hina lero leti nga ta kota ku pfumela munhu un'wana na un'wana loyi a tsakelaka ku dyondza ririmi ra hina ra Xitsonga hi swin'wanyana leswi swa sweswi eyunivhesiti yi nga busy so ku fanele ku va na ku ringana exikarhi ka tindzimi ku katsa na Xipedi na Xivenda ku va tindzimi tin'wana ti nga sayela ndzhaku ti fanele ti va ka xiyimo xa ririmi ra Xinghezi Xipedi na Xivenda ti salele ndzhaku ta salele ndzhaku ku katsa na Xitsonga okay se leswi mi lava ku swi lulamisa swi va swi ri ka ndhawu yin'we na tin'wana tindzimi xin'wanyana xo hetselela hi nga tsitsa hi tsutsuma i ku ni vona na timhaka ta mi kumeka mi karhi mi nghenelela na timhaka ta miako yintshwa loko swi ta eka byetlelo bya machudeni mi nga hi hlamuselanyana hi sweswo kwala yunivhesiti ku va ku karhi ku humelela yini kwale okay ku na miako yintshwa leyi nga le ku akiweni laha ndzeni ka yunivhesiti yi tatisaka liya ya 74 ya tirhes leti ti ri kola kumbe tindhawu ta byetlelo bya machudeni se hina tanihi machudeni laya sukaka kwala ku na ti-organization kumbe mihlangano yo karhi leyi yi nga sunguriwa minkarhi leyi katsaka va University of Limpopo African Green Campus Initiatives leyi nga le ku lwisaneni na ku thyakisiwa ka mbangu na tindhawu tin'wana na tin'wana kwala ndzeni ka campus se campus ya hina yi le kuleni yi le ku ndlandlamukeni and yi le ku sasekeni ku ya emahlweni kambe mi te mi sungulele n'hweti leyi ku tirha la yunivhesiti ya Limpopo i ntiyiso mahaxi ni sungule n'hweti yele ku tirha kwala mara ndzi suka ndzi dyondza kwala na sweswi na ha dyondza kwala ku ni endla tidyondzo ta mina ta vudokodela kwala yunivhesiti ya Limpopo alright cause khensa swinene nkarhi wun'we ka munghana wa NFM no khensa mina mahaxi nkoka ya sweswo ke ta va hi karhi hi gimeta hi ndlela yeleyo haleni a yunivhesiti ya Limpopo laha ku tlangeriwaka 65 wa malembe ntirho lowu nte wu ta famba ku ya fika hi wa mphani ta tlhe wu ya kwala na siku ra mundzuku hi ta na swin'wana swiveko Kessel studio 2A Kessel Gachena khensa swinene mingiseri awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava kusuka kwalano hi ya ka nongonoko dzumba na mina nongonoko wa humerisiwe hi Ncindani Eric Mawasa ni khalanga Pat Mathebula tata